If you want to fight, fight with style. U ponudi Fight Stuffa, Psy Muscle suplementi. Metabolon 270 kuna. Testorage 280 kuna. Nitromax 340 kuna. www.fightstuff.hr. Ovog vikenda završava se boksanje po skupinama u World Series of Boxing. Astana Arlanci već su ranije osigurali prvu poziciju prije knockout faze, a prvi krug natjecanja završavaju na domaćem terenu protiv German Eaglesa. Orlove su već pobijedili s 4-1 u prvom susretu, a kako će proći u uzvratu saznajte u izravnom prijenosu u petak 1. ožujka od 15 sati i 30 minuta samo na Fight Channelu. If you wanna fight, fight with style. Super cijene u Fight Stuffu. UFC sponsor shorts 350 kuna. UFC sponsor fight shorts 359 kuna. UFC torrent shorts 359 kuna. www.fightstuff.hr.